me makom no me amakom me hu say Komfo bi be kwa briefcase da me na me invent from the history of movie making from Nigeria time be see yen time nobody has invented it. And director Ben a mouse idea Vyrus omo sorry ti idea of you being what me Komfo no na ebi mu a Komfo no yeah ne bi mu against oji obi ro obi si me gini ro o se ne otale wo ho ono otale wo ho bigger quiz ho salim ko ho mo mu ho Bible so dwuma ye ni didi na katua ho pese wo dwuma koso a obi di adwuma ma otua ne ka se ye producers no te saase mo yase a anka bi kura nka niam anye sei sabi me ma be set so 1 week na me kona me kosu na me wie me be complain asa ka chem se me di agora be kele me afra adwuma ni mo a so person we send this car echo Ghana the only app Poleeno me used to be a lem5 we used to a secure a fast and the a woman a one say or more rate no so chain all the other apps and Poleeno me kai but we send this car so I say we use promo code with Poleeno Poleeno say your first time now we send $100 aqua or mo becha $30 cashback kai say we send this car coffee no now we abusia for a chodo lem5 now per day. All right, Poleeno Multimedia. Yeah, church it's a very good evening right here in Ghana. Meaning maybe our morning, afternoon. Bibia yeah church and you shall be doing Komaka location. I say about set so ebe who squad now. Oma boy Juma Kaka afen oma pona. Ya bane ya kosa adia na say I see asaka for my young nana for ebe mamuni. Eno anu aka. Ntina say mene say meet me friend so your Komfo but say wa share to so. Nti mene gentleman eba be di enkomo na oze o nice guy oza o nice guy pa ana onya we onya obi anka so o nice guy obi anka bi sa de but yehwe se ye ya fem de sabi trono krasi ahunidi ne de ko osra hin nti no kakra ye nso ebetimi o nice guy o sha de fatal oza sha de fatal ani me meta she me rodo so na guoro meta say baby obi ni say sa tare no eno na show abebia o de acting I doso no ye toni dwomo ye toni krom na sabi ye adwuma na ye de ye okay nti no ye adwuma wi a ya wuragu na ye kofie na like I said no the year portray ama obi ehun say oh there is a trend okay and trend and so no and say brand no ehun aka de ni okay sabi so ntimi mfra ho Komfo na bia wa bra uni doso and say uni batakale o adamfo be Komfo oh mi ni adamfo bia sa mini Komfo bi adamfo wow me isi min kasantia obi ena menye entia obi okay ena sabi wo na mi pile no so nkyere se sabi mi gunananum so animtia okay not at all ye kyera de na ye sua de ye wadifo atrofo okay ye wa Komfo atrofo enti sa wo hwa de me ye no a ehene na megina so de wo ye na baby a wo gina de say ye nim say bia e de nim say o act good agro na odi agro na medi and agro na medi no so agro bia wa adesua ye fefe am fofa nim adesua free agro na chi no obi anim say colleague me me ni pala kra no ni asem no eti no me wa wo hwe me ma wa hunu say we no ye de jeje wani we no ye for de we no ye for atrofo ba jaja zepa edi enye say ye nim Komfo bi nti anase bia ye nim Komfo bi nti na obi wo tan anase ye bibi atia obi not at all o active scene bi ma on fan say o de kira Komfo to like you chere me hu say hey I come cross emfa so bi eni so o say colleague o say adwuma automatically no de meme ye no me hu ni say enama Komfo lai because sabi ye ni fredi na ye bi hu na amamre ni amane no eni die mu me hunu say sabi Komfo bi ahwesene keseda oh okay de what I say ntino me makom no me amakom welcome
Me who say Komfo bi be kwa briefcase da. David. And you know there's no way say me here tia obi. Komfo bi use laptop. I mean I invent it. Oh, okay. And from the history of movie making from Nigeria time be see your time, nobody has invented. And there is a fact. And that is creativity. And you know me kuma kom no enie. Director Ben a mouse idea. Two floors am ben Batman. Vyrus. Wabo Vyrus there met me akase eni assassin so bia woni nyame. Or ye me boafo or oda so ekura me mu. The vibe, the connection, everything is there. As a movie father and me play me role as a movie son. Wow. But that particular Komfo role on one no. Oh, you concept so. Na at that time na me twa movie a me obi offers. So there was a time your concept so no one of friend no say I was Sunday. Na Sunday no twa movie no dey my Komfo na say that tejai. Because me botai am so me dey buy say metimi anya kiss ni bi. Nya man afefe o man. E wo sini mu. Ede dampa so me. Na say ye dey dampa so na bia obi ba na sikani bi ba. That romantic role. That no na me guy me target. Oh, okay. To be honest, my target now, me dey buy na fe wo buy I was say Komfo na start data. Ada me fear for na so ma wana. But you see, adwuma we da bia me hu say yet sasofudie. We are giving a message out there. Yeah. Intimi hu say nyame e pese me carry message bi. E de ko wiase. Yeah. E na odso na so me kai me on kan kire me say, o ka kire me back colleague say on fa message bi nko wiase na. Wow. So that was the message I would bring. And oye yona e de asem ne buy. Wan tena asem ne so. Or the was here storms ups and down came up, but we stood as a family and up till now no. Storms no between you and Batman. Oh, between the industry on say definitely no. Omo sorry ti. Omo no mom pen the idea no. And so the idea of you being Komfo no yeah. Na ebi mu a Komfo na. Oh yeah. Ne bi mu against. Yeah, you so as Komfo na why ni Yeah. Let's put you obi role. Obi si me gini role. Yeah. No. Wa modi. O se ni o tale wo ho. No, o tale wo ho bigger quiz ho. Na mobile mu ho. Yeah, but and one is Komfo. Ade kakra me di wo yi. Battle bebre encounters bebre na me nya wo ho. Wow. But me dey me say me dey me boa no dey. And that was how and no cry encourage me say any I have to work hard. But as what is title no? You can't Komfo role pa wo Ghana hapa sinimu dia. So one for colleague dia na. So when nyaw dia no for before for dia fine. Me nkan say. To say you na wo kan dia. But you see on say wonsom nim nipa. Okay. And we are building an industry, we are building an empire. Empire na ye building no. I say record label. Yeah, what the obo bass, the obo treble, the obo tenor, that kind of stuff. Okay. You know, so me ma fa bass, me nim say obi nso afa treble. Me nim say obi nso afa tenor. Enti obi e kura ne portion. Ye pushy. We are just trying to promote the good name of Ghana. Enti me ye ma fa mu de. Me nim real. But you be able to see the person or act as fetish and as a Komfo it was cinema. Yeah, number one, you be post towards see Ghana phone vote here. Me upset now. I look up to somebody oh give no. I will get mission ni pan bebre. Why no? But mission o mo aye do mo ya Komfo ni nyina. On say we a rapper. Now we say e bia we upcoming. Now we be mo a. Esa wo sua ana wo hwep wo mo entini me sua o mu nyina. O ma me beto wo mo ana ye do mu place a rule ni de. I learn from them. All right, you baba ye de BCC what wo hwe bia. O mo twesi ni o mo ya Komfo no mo do so. Ye big akwes o. Yeah. Ye wo Otale. Yeah, such a man. Ye wo Mobium. Ena ho biom Salinko. Yeah. Ena Komfo colleague nipa 5. Mon comment section honum. Why
and artists Komfo a mu feeling the vote now. Start voting. Na me post now. Start voting. Start voting. Now they can vote in the next time we share. We are to me them Ghana for. Oh, you are all doing big question so you Komfo. Crazy. This is Komfo crazy. And you see, yana me pese ona hwe no fato on ho so di show ntirim se. Enya akom no na ye de. Oh, okay. Enye se bia ye na ya fa to ye ho so se ye de ana enye se bia akom ye fie ana se bia ye kom ana ye nananom bi ya akomfo ana se bi no but you see there be am kase industry no ayese Jericho afesuo no yeah Bible say ye de nwomto ne nsembo ne bubu Jericho afesuo yes now ansa na betimi abubu Jericho afesuo so de nwomto ne nsembo de now yenso no ade bi wo ye ho a boundary bi wo ye ho te se Jericho afesuo for Ghanaians to recognize you say you also need enyomto ne nsembo and enyomto ne nsembo no ye ade bi a wo ho a ye bodi a yetimi frɛw the frɛw yeah eno nti on say ye wo me kan say me bram panyimfo bi wo mu a o familiar bro bi a na se ba na se wo true story ye po bi am na su a we consider first baby yeah but ultimi enyini mfiri ho eni pedi beba otrim abeka say me abobe e ba na say ye nko na kokora side even though they are versatile, they do everything yeah. But you have one particular role. Sabana kokora say unka say kojo kansale we untimi I know there okay in as much as say we good actor okay but sa role no so kan ho a et se ne singlet sabe yeah e ba na say bia yemfa gaga bi o sinimu a unim dia beba otrim obi a wo dress wo sinimu a say bela samamo na o kore homo so ya toto ya yesu ya chefa ye benya ye no okay ele akomfo abena obi eki na nipa Matias it's not like because of say bia you trust sometimes obi timi hia ya bonten na ohwe udin o approach you a e make us ye komfo ampa o wow obi tumi hu na ohu wa no odwane so ya na me pese Ghana for eyisa mentality no free ho say adesua and yesua sometimes obekwa sorry be preachy e bia that particular na o so for ni preachy ye no yen na ye ba di ho nkomo ye de be ye nsenkwa na wadwena ba ho so you understand nti yesere wo mo enya akom no na ye de enya no na ye fe ba na directors ne de ejino minim se directors no minim hu me kasa kire wo mo se de mi gina we se chenchena afam ye konfo say o person o se san ro ma ka media in fact o de me to romantic rose ni bia fancy bia o pay minister Jackie o de o pa o pay na ho de akom na sem na ka ko what one okofa do so de aba o de opa ompe Jackie and now say be a Vivian Gel okay in a romantic scene wow wofa betumi aye ofa me did the fuck akomna jiwa boso dodo no na ya me ya no nti akata me romantic nyina romantic wo me mo no scene na everyone say romantic scene kra na obebe mu na so bi begi aduro we nyina efe Abraham kabutimi hambe money be plus how hold the glass come be that chika papa bi on say e basa na on say ye that dress on so enti sinimu no kra no onye guy kra we guy yeah me guy nyina academy ne say bless amamu wo ne say slime mo wa ma ha o ma ha me papa ya oni Vivian Joe na ma brown mo ye san ya so mo dam paso na me dwa papa we no Komfo colleague and egu say ye di enkom ese odanya ne pa na akoma fawa obe den dako to na akoma fawa na ma na nya ne so ama akoma fawa me den dako nso akoma fawa ye tense ahonhom no nimo mo ye adwuma me apprentice na so utimi ye ni ye ne sinimu ebamu life for say re say de mo ye de me ye ni say sa na tie de a ene ofa akoma entenye
Mini go me nya de pa wo mu da. Mini nkuni mu da. Bibia kugo enti no. Eno na me dwen wan hu se on say mo ho no ha. Ahonhom di asem e na wo mo hwa ade. Wo ko mo to mo sere o. Se ya ma wo mani so ade hu na nka dem. Okay. Omo ayo mo fe. Ebi afa bo abaso da. Akomfo no mo ye ko akompa kwakubu nsa. On say sa akomfo no. What ho a wo sere. On say ono no enimade no. Okay. Na on say akwai say unim ka aka na wo hu obi a wonim ka aka wo kwan so. Wo sere no. So on say the city especially mo learners for ya. Wo de car na say bia wo de car nam na afi wa to ne bu asidi. No do anima aya wo sere. Enti no basically no mo to no mo hwe a say ye na nan o jeje ye ni enti wo no akwa no wo mu nim say me jeje wo mani sabi me kasantia tumi bia na me kasantia ye na no dabi no dia me salute ye na no. And I think say one of the things Ama was standing outside the kind Ama for be me engage in so many ways. You want bet be aware for koto me 10 pesos. Met 40 pesos. That was Vodafone, currently Telecel. Oh, okay. Which the new one crab at Telecel, more money promo. And so one. Oh yeah. Okay. More money promo. And then it's Ojibam. What's it? Ojibam. What is it? No telecommunication network advert. Yeah. Mom phone say. What is it? Too much idea. Yes, one more minor cost. What you want? Oh, money there. 18 years, yeah, more minor. Oh, sir. Brand kakakasa no koyeche. Oh, once sabi once na niwe kra no oposa ne nsem. Nti ne nya de eye huhu but ye nso ye ni so ade hunu ni se nyame be ye adom na de ye wo adwuma mu no ade yen be ko to the next level. When say first no say advert be e bag ka be hu omo a ye do mu twa brofo sini no. Yeah. Ene do omo ye. Yeah. But of late oh sha ube billboard na Dr. Like da so. Yeah. Billboard kokumenu da so. Yeah. Ube hu Vodafone advert na Komfo colleague jinam. Yeah. I say this time no obi e bibia no de niaba be hwe Kumawood for no. No ye den. It's the best because sabi adwuma no e call from no ye ne age adwuma ne si ho. Okay. Short skit hwanum na de ba ye ne a. Hwanum na so adwuma ni till now. It is us. Ye ne an ye da so kram. And sabi ye no ye hwe no so ba jo won da du moto ne be hwe no ojina ya ne hwe no ya ye hwe sabi ni ye ya ansa ne wrem ye de ne se ye nara ya sasini ye nara otase moja ye nananum hwegu ho de to ho ma ye no adrume ne wo so entin se na adrume ne so na sadwuma na kofom a ye nyan to ho you hold it strong. Wow. And untina men ne companies ne attend no money ahwe wo mu hunu se adwuma ne to fom no eye yen ene ye fa adwuma no yes kokwasa ye ya o ene se release am for stress sa ye ja to ho no me say ba na nka wo hie obi anko de tuo be true can be bia no ma duawu obi depression timi chi obi na me short especially brochure for internet ye free ntino wo ba ya wo de to ho na ma na watimi asere what obi say we fanboy sa Akom karata awo bi so etina nukrenie se yan yetimi gi ade ni si ho no eno na ama enipa appreciate yen companies no appreciate yen nti nyese bia ye good sene wo mo we not but wo ma hunu se yen ye sacrifice and adwumadin bia nso ehia abasobode ne akatua and okay because I think say yenya be ka way back say the adwuma ni sitie no edu be bi na amanfo sinegu ane producers adwane directors adwane characters adwane wo mo be kwa buruchiri ko na ye nyina na ye ko ya nka hwane be adwuma ye nyina na adwane ya eti na eba sa no the sacrifice I fato ye ho so no ene ka ya bɔ no ka ya bɔ ne se producer ene na nkade ne sika etwama ye but ene yen characters na na ye san ebe ye producer be sa be ye director because one directors adwane ko producers adwane entafe yen characters no enti ye short skit bebrebe a ekoso nyina ekoso no
yenya na sa create na yenya ya sa produce script writer bi ho script writer bi wo nyina adwane obi akọ obi adesa mo yusu mo adwene yena ya sa tena ase meni nuanom ene tena ase se odwo die yen so so nyame de ma ye manase ni akwa kodidi yen enti ye kase ya sacrifice ya madwuma na bro we deserve that award say companies no they use yen for more commercials and especially abroche for the camera sanka bosumi bi omo giska e de bremo o batoma boy pa wonim say metimi akase se me was da kase bi pa me de be ma brochire for wow adwuma ni be gina no ana say ye fa say ye di kura no wo mu na support ye on say when it come to abrochire for no wo mu internet no because of say the city anything wo betimi kura amini mo bi a wo frame wo so Komfo me kwa me shede jaisi so wow me shede jaisi so say wo de enyi okay enti ebe ya enya sa ne obi akwa anya ne hwe no opese unya revenue okay opese unya bibi de to aduane di o jesus no kwa adwuma me say wa baso body bia ne say me abrochire for me be ya kwankyere kese de ama wow me yes samo kwankyere de ama abrochire samo area oh wafa ye kan say wo kakra we yen ho me say me yes samo kwankyere ama abrochire for wo mu a wo mu follow yen because wo mu na po a yen gidi pa yes stronghold pa abrochire for say kan yen kwa de data ye so ani adum ni de enka anya ade enka mo benya kakra I love them omo support pa they are massively ena nipa da bia me ka se omu nyae a ho anka omu akra be gi movie industry no esi ho na nka omu produce yen omu nyae omu nya da opportunity na I'm telling you chale said wo ka se ye bo wo mo with obekbody because one onim se adwuma ni bu a ono so ne ho ba kire no e dey mo ko hwe and at least yetimi ko villages ni akwa twa kurase dan bia wo hu ya che no no akai say anti akue mu no na kura ya se na jamle nkofo ikoye esini obi kura wa asna microphone kwa na obi ko say hey hana me nyini hana na me dia bro be obi timi france Komfo mu skit bi am downtown street ni mo we really you see that vibe you know big ups to them nyame shira wo mo trust me wo mo as support here massively na wo mo na amanfo adwene abaso amanfo adwene because when say yetimi twa skate or no obi wo ho no asende ama ni nua bi wo Ghana ha say twa skate we na efe wow ono wo no po de brega na ni no what de brega na ni aminu mi opani bi am call no say ma hwe skate bi ma sere sa me junior brother o UK ono na sende bre me say hwe oba no nam say daddy na wo tia wa hunu o ma twema fro akofro play ansa na hunu say wo ba ye adwuma me sere mo nkuru mu nso ye mu na se nyina betena fi anhwe tuo ni ye fa de beba mo so bi nyame shira bridge for no gu say adwuma ni say mo staff say mo ye no ana man ko fe man twi directors na mo film no any producers na mo film na am forma me ben mo na mo no mo nyina anya bo be say eye mo de no no ya yes ade no sa some of us ones no the directors no on say ade ne say de wadwane no nim ba bia ote okay obi wo ho okobatu nim ba bia okọ ye enti along the line no wo ho no ma nipa ni timi frɛw okay so nipa ni frɛw pe me no ka say me da so na me papa na ye adwuma me da so na me director de me ba ye to for some of them Batman currently we are working very hard ye was satisfied ye adwuma gidi enti ebinom no wo mo eti ase se ye ma no ye nkola na ye tete wo mo no wo mo anwu ye nim ase ene ye nkota wo mo che wo mo ba ye no we accepted them okay omo nya person omo na promise wo mo beba ne de ye ne wo mo vibe pa the life of Jones Ajima mo ne ade wo mo hunu say ye mai ye nkola yi wo mo anwu ye nim ase let's go and support them they came and obiasom ye bubune abasani abasa I say adwuma na emo mo departure first no say na ne ye no well sure sisini na no I say no money je how niam ba mo amon chen straight no producer na this bro no is this mo awo kwan am to fa so e organize mo am on some straight
But say on some street na be nyina no say adwuma no na me fa say on say Emeka say me yes ye ne ye directors ye producers enti hu ne say de ba on say no invest yansa na bibi ba on say mana no cre enti no de te woka de ba ye no is it mati producers na first no mati o mase say wo koye adwuma na producer no sika bi wono odema no amfa ma wa say wan kasa wo ye bi no a wo twetwa nkofo ka no o say na form da bi de te ne say Bible so adwuma ye ni didi na katua ho no cre o pese adwuma koso a obi ye adwuma ma otua ne ka and then cre say your producers no te sa asem wo yase a anka bi kura nkane ma anye say because sabi me ma be set so 1 week na me economic osu na me wie me be complain asa ka chem say me di agora be kele me afre adwuma ni mo a me bia ma no de meka bia ye no me wan chow kana odi wan tua me kana me be kan ye no de meka che bia ye no me so o kasa o nyusu bi ko complaining obi di me what the ma ye adwuma me ko complain so mfa me sika ma me o se ade ntina ma kon complain so mfa me sika ma me ene o mu be yi me afre adwuma ni o be kele me oh yeah okasi wani o ka che me plain wow enti no susu ampa se sa kola me no me nso me ba makra se me kwa kope bibia bedi e kom de me na wo kire me yam koma sa tie me sika nya se me bobosia wo ho enti ne ye hunu se sa mistake na ye obi didi ye mfa ni obi enti obi no ene ne ye adwuma sabi obeka obeba abontia na so obeka se ebi akolegi ni ma ye adwuma ode meka dabi ena me nuanom atis no so obi enu ho no ye sa kire se ye ne ye didi ye na anya ye de yeah it does no way say ye di kwakodi obi so on say is here on say ye mpanyimfo ne producers no mu nim say adwuma no be wie sa ampempenso yi so on say is no mu nim say be ba sa ampempenso yi ena aba ne sa enti no de asibia na ya adesua yeah ewie bi na akowie bi eto da bi eye eto da bi enye sa na case na koye yeah it is say senior mo ye ni mo say de aba be do level say and you say senior e kono sa na mo be kono na say e be do me bi no oh no say bi be because say no you CD bre yeah you cassette bre yeah piamon ko any ba CD yeah ena edu ho no omo ntimi adjust omo ho to sa we no ena ko ye you see YouTube no bi atwa more na de kogu senior mo ye na mo ye na no mu nya hu say be do me bi no bi be sa ba say YouTube no kwa enu nti difference be ba fa enso ba twene ma sa kwa chi no ama sa wo behwe a ye map the strategies of premiering oh okay yeah so as it is yeah yes said ye be ya eno nso so betimi apagya okay another way now YouTube kogumpo a ho no e ba be ye nationwide be obi betimi ate ase se me kosunwa akwa kohwe movie aba se sabra ni dura ebeye obi simple ebeye obi obi betu ka se okota krade akwa kohwe mu se say kotoko bo match wo akra no obi faka ho no ekohwe bo mo asaba no sabra na eba oh okay we are really working hard here pa sabra na eba say so obi faka afra kra so baba behwe movie e wo SG more anya ne ya because say one of the premiers will be free konongo oh yeah so yeah the side ni gu akwan gidigidi ene mo nyina mo ho ye bompa we are say economy ma sesa en ni nyina no eyesika sem no crepa ehia support from when support from ankrankra support from companies support from the government support from everywhere okay because the biameka say movie industry no me kan dom a ekura ano den say nyina say betena fia o man ne bebo yentimi mpagya nyina nwu aban ne so me da bia na me ka say Bible class wuyi woni ase mpropro a na obi be yi bia ma so wanyi wudi a obi me yi ma ye boa ye ho a na obi ba be boa ye enu ntina me sere me colleagues ne me mpanyimfo say ye mo ye ho na aban ne hu ya mobo ye mo ye ho na nkrankra hu ya mobo enti se de ye sha ase yi a wo mo ahunu say se bia nkwaje takwa mfiri da bi ye they should come to our aid mo say do bre we say ka Multimedia Form Association maybe a YouTube Producers Association on YouTube Actors Guild yentimi enye YouTube Actors Association chese adwuma no e wo board dada so na that so was the board is still there I am paying for are really working hard the board is still there just that wo mo man yen and yen ye try say
bra wo ma bra ne mo mo bra nye kwa okay edi wo papa abobra ama ene wo didi ho a untimi enkote ho nkoka nkyerɛ papa so wa mobra okay me hu se bia nka ne emesesa no mo so betimi aye bibi fufa se dada ne wo dada no wo ho ba dada na wo ho ni nyina no den a sabi opanyini ni hwekɔ no wa ba kyɛ wa idea bi odi betimi aba be support yentimi nyi wo mfiri okay talking about premiering sure me nchada hu premiering asesa o ana then question if you we dey say go for na usri so normal way pass on now question controversial brother Komfo we normal me who me time ya na me ba na me te backstage and I come and show because me who the issue is me na ya na me pay too much interview yeah ya na me pay too much interview on say I believe say Obra. You go explain that. You go okay. And I just say me ba. Me camera na hu me just say nim say there I come at me. Me dodge you. Because yeah na sometimes you know talking plenty no to me nya asem. Okay. I always try to run away from the camera. Okay. And I should do come it's all good. It's Komfo colleague and come on about the movie I say come up. Obi akoja no I think say baby jano yeah I'm an alcohol because the night is required so Komfo the way forward you remember what you shout to her for one kasa ho a so special in your acting career? Well, said it yin na egu so ayekrekre mu no. Empire bonus say e betimi dia adwuma na ko international level. Wow. Until we are working with my team and my management team. We are really working hard as to how I be reach to the international world. Wow. Until sooner than later now, Ghanaians will see a lot of international scenes. Oh, okay. When they get out Komfo, they work it towards that. What they do so no yeah, it's funny how they call, but it will be fun. Oh yes, I would love to see you out there. Ghana, nyame wow, yeah. And the biameka says, "Oh, you're Ghanaian, you have to be proud of yourself because sometimes you krobi or hokrana kopie so na yenya body, unya bo uyi ho say you're Ghanaian. The way they receive you no cry different. Fantastic, yeah. And the outside world, the other country, the African country, oh, they love Ghanaians. Yeah, yeah. And the person yadi kobiano, they love to accept it, and they will accept it. Yes, indeed. And you know, they should watch out. We are really working hard on that. All right, when I say so, me just so I'm saying that obi to me alcohol. Obi ya beka chato. Say what now? We say obi beka chato. O hard ne. I was for Nyamisrao na monkoso ana mon support na mon follow ye. My social media handles no or Komfo college vlog ewo ho or Brimpon TV ewo ho. Facebook your Komfo college, IG or Komfo college and TikTok or Komfo college. YouTube channel no. YouTube channel no na maka say or Komfo college vlog and or Brimpon TV. Or Brimpon. Hena o skits no pa movies. Both of them nyina no. Okay. Either or Brimpon TV or Komfo college vlog. Yeah, asida kese nso ema me papa mentini hujai Mr. Ernest Kwame Redu, the CEO of Golden Cherry Real Estate. Golden Cherry Real Estate. Open down papa open baby do tratwa na wa hwene chiraman e say asase ana awo japade na wo pese woton eno nso so uhunu ye papa ya no kreni obema obi na wo de wotiri ato nti monko so am support na mon follow na me afi I love you so much. All right, you need the digital or Komfo and be share ebedi enkomo ye ko nyina be sia nyame adoma we part 1 anytime ye be share be part 2 ever to us we need the first boy papa je hire Poleeno Multimedia password and hand the camera and direct
Poleeno de Armstrong all the way in the UK. Poleeno On it like mo so share ho. Aye say like he come man suman bia me say on fan ko share Poleeno empase. Me person oba fie na wo no say penini de penini. Oba we on there. Say bibi ni adwene no. On penini akoso. All right, so yeah, the Komfo be say church mo nyina say mo nya daje na mo hwe. Ibe sense share view. Bye bye.